Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor hagani gasngi. UMLA ka Umroi constituency uba George Bilingdo na kasingsan perthai TMC men ka khatundai terik unaitung ulalet banya selok ye kinong kai school SSE ki bala syong banya khi bandawa ye kutulop kabla sa menta Henry Banai ki ba ka sarkar kampat siu. Na kaliang uba George Lindo habaya selok bat aimen simi kinong hikai school SSE la syam ba kinong hikai ki jaw umad haga ba ulalet ban kedup ban piam yeki. Uba George Bilingdo habaya gran bat kilat pathai kubor uong ke e kajing e jong ka sarkar MDA bamla ban pelat ya kapisa jong ginong hikai. Haba kapisa kawan na ka sarkar India omba ka siu na kaplala jong yathu uba George Lindo. Balai ka sarkar MDA kalabo igidaw ke bamsyongnya AARUM da ka ba syukanyat na kawi ka syuki sya kawi par ka syuki ya kane ka jing e jong ginong hikai. Barkapaw ba kinong yalam ka sarkar Kim don ka jing smuthu jingmut ban wen ya gane ka jing e yathu uba George Lindo. Uba George Lindo u yathu kum gidakhot kalyang persya kila shim ya gane ka benta ban kren bar kila jungong ya ka sarkar ban wen ya ka jing e jong ginong hikai SSA. Kumba ka pau na ka sarkar kim don ka ju ka jing smuthu namar menteri rangba menteri ubadai pe ya ka tanat puli bar ki officer ki kren la ka jong ka sur. Kumba ka pau kim shima shim kya ban wen ya gane ka jing e. Shushu uba George Lindo ukentha ya ke sarkar MDA kini kinong hikai SSA kila dep ya kendu ya ki bor sarkar haga kat pratrik unaitung arhajar arpuar Henry Kim Hun ya ke e kabakiyo ya ke jubam na ki officer dei na kene ka daw bagila pelong ya kene ka jingya ki syongklan mungor kabaklembo por hakmat jong ka additional secretarian haga bagila rai bakin syong hadu bakinda yo ya ke jingdawa jongki. Lada ka sarkar kamla ban sunshar ne ban wenye ki jing e labha ban don daga president rule ban bet ki kambaro pinkod uba George Lindo. Mulu bayo faida mulu bomio kata tu long ba pada perusahaan kolong begini na hikai kita punya tulok di ban pos ke bawah dan lupa di ban pendak mar gumbolong mentawat apa office be terliwa dan memberi menteri kipulir ki beri ban up lam ta ki kali ban pendak ikali ki motor gaji jujur ka buat kanur pun memban syukur pendak saya kan poin benar ini berfungsi para MLA dengan orang kuno mereka itu begitu clear dengan sarkar tu dia kata tu habat pendek ada itu benda menang lepas ini kan tapi ai song sini school mana pun baik jadi saya kan wan tadi thok kapule jenis kan warni kan ke dalam ini ini kan se ram susah ni se baiban melodi ni pan haban sim bagram ban koi bisa school jongro saya kan poin thok kapule kan ini sarkar India imat kini kira sudah kai ya ke em jadi kai kalau ada bisa kalau per imat yang happen ni sah sarkar India berkini ke egin sisa nama bandar ini dan ini imat susah top ini kai susah top pada assembly ro kini sini ke house kini sini je pai ba apa house ke orang kumai assembly ke orang kumai kamar ke orang kumai imat kini ni habe wat tembrafi kan besok tu bangun house slap ke bagi orang Urut menaik ke pisah kam semua. Saya jadi kerja ke pisah. Gaya ke bang yo so mutabak gaya ke bang iru kolong ba. Wajah ke pisah ke bukan masa central government tu kinyak coy. Bansiu ke ram ke berkisim nak ke bentak ke petikam. Bantendep ia kita ke projek ke behe ke ba. Kita wasukip. Abang dia orang bam hati wakit pula. Kan besutu hangno bakin pelut, hangno bakin bakin pelut. Gaya ke bang iru ke hanta. Bila tak tahu wat yang ni ke phone ke bawah na sentaru imat bayi kinyak na sigwe per projek ke berkiam so dan kamaki daga ba wat ikini ke sanction post ke baladan ru ni ba kims thum ni kini ke bro ya ki ladan lepas ki post ni bangya ki post berteman ya ki post ke baladan ru wat itu ke pisah berpelmang nam tu ki post su kim aisho ya na ka bentak tulok sayaija tu ke pisah pat sa hajar tam ki post ki baja saya gitu ke pisah ke lepas ni kata ke jingkuli entah lah dah kepisah nantur ya kita beri pun cengkam ya kita mengkir himai tulok saya kepisah ke siapa